Rubriki Ekonomija i kultura i prosvita звекшого пошвецени 58-му фестивалу рускej kulturi Červena ruža. Rubrika Tižnjovnik informuje o rozpodzeľovanju sredstvoh po konkursu, o čim bešedovane na zajednickej schádski odboru za kulturu i vyvršnoho odboru Nacionalного sovitu Rusnacoh. Našo mesta pišu jak rozpodzeljeni sredstva za ekologijni projekti u opštini Žabelj i jak budze rišene odsekanje diždžovki u Šidze. Ekonomija piše o kosidbi jarcu u Žabeljskim i Šidskim hotare i o aktivnostoh turističnoj organizaciji opštini Verbas. U rubriki Ljudze rok i život počina novi feljton Privredni život Rusnacoh autora Mirona Žirošadze budu objavjovani virivki zo zjoho už pririhtanoho trecoho toma knjiški Bačvansko-srimski Rusnaci doma i u Švece 1745-2002. Na bokoh rubriki Duhovni život piše o duhovnej literaturi na ruskim jaziku i o peršej pričasci u Srime. Sport prinoši najnovši fotbalski rezultati, a novi recepti i poradi o biscu mož prečitac u rubriki Hladok i horuci tepši.